ole thlir tu le ngai thatu zongzong te RemPham'Ly movie theater trangin drikem bakania in zavain chibai le vekule hey tunlai khovel kan thil ton mek khi a ha thak ngat khop maya movie pay entry lawila ril ruha na tura tamani Middle East lam kan thlir chuanin Israel le American US hovin Iran an bom tluka ti chuanin an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei te po Israel amin an bom hlum ta ani tin an sipai le an minister poimo ho tu lok ho mi somli chuang an thattoni engponi se kha chu kan soi tum ani lo tun tuma chuanin The Bride 2026 March ni ruktun ka zir top ni an ti chua tur o thren kat chuanin The Bride of Frankenstein te pon ti ni movie mu nom ni tuk tur tun tuma chung kan ron preview dona hey Frankenstein hi han soi zawdo lokila sang hazaria som pariat chode to kan he Frankenstein story hi chu American ho hian he novel hi chu an lo nei to ni hey movie The Bride 2026 genre hi horror sci-fi science fiction ang chi kha ani a mu nom dong khop maya Frankenstein na anu pui khwal tiang kha ani ber mayang chu ti chuanin he story hi sang ha zakwa somthum he movie kan tiang chu sang ha zakwa somthum chho hun lai vela an suit ang kha ni ya o man lai don viawani meiche pakhat a story kal phung tlang puya chon meiche pakhat kha che sualin a borala ti chuanin scientist pakhat khanin en colin an phum to khala chuak le in lep lama khan roi ta mak tak me en colin Mitthi thawle anga asiam ani atidam le amaro chu chile tha ang ka phalowa chu Frankenstein ne na anin ton chho dan turang chi kha ani don ani amu nom don khop meya he movie The Bride 2026 si darkar nile minute sari vela thui turan yatin a distributor or a produce tu te hi Warner Bros picture te an nia Warner Bros te sang ha zakwa sompali vela loading to ne nakina atop laba an chanchin te po kan ngai kha anga amu nom don kan ti to kha ti chuanin hey tunlai chu Mizoram Assembly Session kan entry ni rin oma Assembly Session anin hial loi zelani amaro chu ke ni movie lovers te khachuanin khatiang ril ruha lutuk le tunlai khovel boruak itpik lutuk kan sanin hey RemPham'Ly movie theater lama The Bride 2026 su tun ka zir top ni March ni rukhianin premiere ani dona theater a chu ani dona ayen thei dona ti chuanin he movie hi a budget po asanga makta duai US dollar makta duai kuave lion ya an budget po aturu hem khop mayani ti chuanin ngatinge theater a kherar movie hi kan enang ti zo na po om thei ani ya theater a movie en anom na be chu a movie en tura kal hrim te hian attention pakhat kam pe topa kan ma zon zong kha hey screen hi animate a screen ani wang khanin a mu nom a feelings adang bi katin a sound book hi ni poimo ni movie a chumo a sound na that na chuanin film hi a mu nom bi ka tin en anuam bi ka ni amu ta chen ol bi ka ni chuwang chun theater RemPham'Ly dur tlang rota tunka zir top ni Mars ni rukhian The Bride 2026 si en vengei itum kan tum tlanga engpon isela kan soi thui lutuk le kan soi tam lutuk ma in a trailer mu no mem asin chen kat thlir ho photang tiu teu ani veya amaro chu henu hianin ngai zongvel po boipui lovin lar ming than le ho sakna chu a ve ber ani trina mi pa chu an mel le pian ain an pocketa an sum enzo asin chen khat mu nam zual lai te chu kan thlir ta engpon isela The Bride 2026 si film mu nom ni tuk tur chu ani ti a chiang reng mai a budget da sangatin a genre po horror sci-fi science fiction kan tiang chi kha ni a mu nom donatin a producer te an bona a director te tu te nge ni khatiang kan soi ma khanin a cast and crew lampang kan thliranga eng film te nge an lo chan towa tin eng anga lar nge an ni kha tuna kan thlir ho zuayang it's one in The Bride 2026 horror sci-fi dark nile minute sari vela thui tura achang tu tur te hi film actress le actor bon tak an niya ti chuanin The Bride ber tura hianin Jesse Buckley kan ti kha aronin London ti chuan Frankenstein hianin Christian Bale kha aronin London boka ti chuanin Ronnie Reed hian Jack Gyllenhaal kan ti he hi kan hri tur chen tu naya an movie ti chota Conor McGregor ne na film lo chang dun to kha an ni an bon don kho mai ti chuanin Dead Jack Wells hian Peter Sarsgaard aronin Londona Julian Haute Penelope Cruz te po aronin Londona tin enit bining ang chi te po kha aronin Londona a cast and crew actress actor zong te hi
kan ron spoil vek seng don lova amaro chu tlema a ming thang zual do ho hi tun tuma chuan kan ron tar lang don Marco Kaka te John Magaro te pon ron in lan dona Jeannie Barlin te Matthew Mayhar te Linda Edmond te Zlaka Brooks te Massive Mordan te poka an ron in lan dona ni he film mu nam tak ani don ti chu a chiang reng ani a actor le actress a cast and crew member te tangpo hianin a hriat ve thei ani ti chuanin he movie hi The Bride 2026 a mu nam don khop maya a cast and crew te kan spoiling kan tar leng vek seng lova a hun pon min dai don lova amaro chu actress actor lar tak tak an oma up big takin a director a bon turu don a top lama a director te kan la soina ti chuanin Frankenstein le The Bride chang tu te hian eng movie nge an lo chan towa eng nge an lo in lan towa tin awat don ten lo nei to reng em ti ka tuna kan thlir le lokang ti chuanin The Bride ta chang tu nu tur better hi hamnet a te po khanin a lo in lan towa ti chuanin The Bride 2026 ani le a The Lost Daughter ate po khanin a lo in lan to ni Jesse Buckley hi The Lost Daughter te Wicked Little Letters te I'm Thinking of Ending Things sang chi Beast 2017 ate po khanin a lo in lan to wa tin Men 2022 kan tiang chi a po khan a lo in lan to wa Jesse hi chu mitam zo hi chung kan hre la rutuk lo mai the amaro chu movie lovers tak tak te tan chung hriat lo tur kha a om big chuang lo ani ti chuanin hei a chang tu pa tur ber Frankenstein a hianin Christian Bale kha aron in London ani po hianin a movie hi alo chang dem dum ve towa a film chan na chen khat to ta chu The Big Short kan ti 2050 an ti chuate The Machinist an ti ang chi te The Dark Knight ang chi te le Batman Begins 2005 a te po khanin alo in lan ve to The Dark Knight 2008 a po le alo in lan to tin American Psycho a te Ford v Ferrari ang chi The Bride a aron in lan le boka ani po yan sul nu hi alo nga ve to view ani ti chunin Jack Gyllenhaal kan ti mai po hianin ani po hi aron in lan donatin film chan na hi ani hi chun anga to khop meya Roadhouse kan ti tele Donnie Darko ti te Nightcrawler kan ti te Prisoner ang chi te po kanin alo in lan tin tun trum movie a hi chunin character poimo lituk role poimo lituk ang chi kha play lituk don lo ma sela he movie sang za ko som tum chau vela Chicago wa groundbreaking kan ti scientist pakha doctor euphonious ina me che pakha thi to Frankenstein na ko puyata na aron ti damle na movie to The Bride 2026 apo hianin ati munam turle mi tam takina an enchak chan nakha ani ve bok ani he movie The Bride 2026 March ni ruksang ni som ni parukati chu atur hi aturu dong khop maya budget asang kan ti to katin he movie hrim hi akal phung kan soi thuak to hey science fiction kan ti ang chi namdang ho chuanin thon thumak pui mo thil ani ve thei mayang ti turang chi ta kha flima te le khabua te an chu thina ni ke ni mi zo hianin story mak dang da yang chi chu kan nei lutuk lo amaro chu hey YouTube kan mail create atang hi chuanin YouTube velai chuanin story mak tak tak hey ngai nom tho si ang chi kha kan nei ve tanuala science fiction ang chi tak phei chu movie ang phei chu ni mi zo hian kan la nei ve mi lo ni te po in alanga engpo ni sela he movie The Bride 2026 si tunka zir top ni March ni ruk san isom ni parukhian RemPham'Ly movie theater lama en thein chop chu ani dona ticketi book my so trampo khanin a book mai thei dona engpo ni sela kan soi kual du ma in a trailer thile zoi zoyang ole tikhani na trailer chu kan thlir zo ta atin he a trailer atang ringota a movie han recap mo review mo han spoil vaki hara keni pun rin thu do hianin kan la soya le Wikipedia claim in zia kan share ti lo hi chu han share bel vak tur hi om lo wa ke pon ka mak lel to view ni en pon isela he movie The Bride 2026 si en produce and company produce nge ni ya to direct nge a story hi tu zia nge ti kha tu na kan clear ho le lokang The Bride 2026 si a genre chun horror sci-fi science fiction kan tiang chi kha ni ya a director hi Maggie Gyllenhaal kan ti kha ani a producer Maggie Gyllenhaal te Emma Tillinger te Koskov Talia Klihenler le Osnat Handelsman Karen te kha an ni ya tisuni na budget ka $US makta du ria ta changa kwa vela ni ya
a thui zong kha dar ka ni le minute sari vela ni atin a distributor te le a produce tu te hi Warner Bros Picture te an ni ya an ni hi movie tam takum khata an ti chuak man thina ti chuanin Warner Bros Picture big sang ha sakwa som pali vela tanga lo in ding to ni ya a movie then khata kan soi photo an ni hi chu an chan chin emo an movie ti chua tawang hi chu soi bel le tuk an ngai to lo ti chuan The Bride ti sang ha zakwa som riat panga a te le sang ha zakwa som thum panga te tu na mi yang type do movie yang hi an lo ti chuak ve to thin ani ore ti khanin The Bride 2026 su kan preview zo tho thang towa hei mi hring hian kopui hi kan mamo thin ani he movie kan mu tur a Frankenstein a po hi mi pakhat Victor Frankenstein hian in sang khat zariat som pathum chhovela khanin a story a novela chuan Frankenstein a chuan sang khat zariat som pathum chhovela khanin Mitthi to pakhat thi a en colin a lep vela scientist Victor Frankenstein khanin a en kol ta a Mitthi to khati khanin engtin tinamo a karen a mo track mangte a sok khanin tikhanin a ron nung le ta kha Frankenstein a kha Victor Frankenstein a mingpu in tikhanin thi theilovin tikhanin khovela a om rengta a story po a science fiction ani boka a pui mep khop maya chutiang te chu sa pho chun chutiang story chu an lo nei ta hey Frankenstein a po hian kopui om mi tak amamo veta ti chon sang ha zakwa som thuma in herle khanin tunami The Bride a movie kan mu a chang tu nu ber thita kha a scientist pakhatin akai tho saka Frankenstein a kopui turin chutiang chu hey science fiction movie a po a love story mu turang chi kha om thina ni chutiang chi chuanin hey mizowa te po nula senior mang ang tak takan oma tin tlangwal senior mang ang tak takan oma mo kopui tur zon hian kan buai ani mangai na hi kan buai pui viawa buai pui bertur ni te po ina langa tin he movie te po hi a horror lampang mani se Frankenstein ale abial nu running kop chau dan tur veli a mu nom dona kopulang zong po khan RemPham'Ly movie theater lama ron en ula a mu nom viawin arin om bokani hei tun la chuanin mangai na korong tiang chi te atama o meichia a an mel that wang engemo wang po ni lovin mi pathen khatin mani aya upade na an nei wanga van nei ri ngot ang chi te tin meichia pon mi pa a an sum du wang ngot da kan ngai zong kuala a an sum kan cheng threp nu kan kalsan to ang chi do ang chi kha he story a chuanin ani ve tlat lawa Mitthi to ve ve thole ang chi thi theilo ve ve in kop kha an nia a mu nom big don ani love story klem an ron zep tela a plot a bona tin plot twist kha atam ang ren khop maya uluk taka en ngai chi subtitle ne na ngai tu chet ngai chi ang kha ani ve pokani engpon isela he movie hi chu a mu nom don ati lo theilo wa a tun ka zir top ni mars ni ruksan isom ni parukhian RemPham'Ly movie theater bong kon dur tlang ro ta en thein chop chu ani dona Frankenstein i mu du chen ron en horror sci-fi movie kara mangai na love story in zeptel nen hian ron en ngela dur tlang ro lama tin ticket hi book my soul lama khanin a book theya zir top ni Mars ni ruksan isom ni parukhian The Bride 2026 horror sci-fi movie mu nom lituk en turin RemPham'Ly movie theater bong kon dur tlang rot lama kanin mu thau do nia